Uz sve muke koje prate položaj novinara od političkih pritisaka i izloženosti prijetnjama raznih vrsta, esnafske nesloge i nesolidarnosti do činjenice da su u pravilu nedovoljno plaćeni za svoj rad, posao im otežavaju institucije tako što im ne dostavljaju tražene informacije. Ili novinari dobiju podatke od institucija, javnih ustanova i preduzeća, ali oni budu nepotpuni. Dešava se i da dobiju potpune informacije, ali prekasno kada je njihova priča izgubila na aktuelnosti. Ako imate dovoljno vremena da čekate informacije, u većini slučajeva ćete ih i dobiti, ali je problem u tome što mi svi imamo rokove u kojima mi moramo završiti tekst ili prilog i onda u toku jednog dana, na primjer, nemoguće je dobiti sve informacije sa svih strana da biste imali kompletnu priču. Smiljanićeva navodi da postoje institucije koje tražene informacije dostavljaju tek posle isteka zakonskog roka od 15 dana, a ima i onih arhaičnih koji još uvijek odgovore novinarima dostavljaju poštom ili putem faksa. Njen lični rekord na čekanje odgovora na postavljena pitanja bio je 2 mjeseca. 2 mjeseca sam čekala odgovor Komisije za koncesije Republike Srpske kad sam radila temu o dodjeli koncesija za izgradnju malih hidroelektrana. To je bilo prije nekoliko godina. Međutim, ja sam tokom tih 2 mjeseca stalno slala upite i stalno zvala i Komisiju za koncesije i Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva koje je nadležno za tu oblast. Komisija i ministarstvo su prebacivali lopticu jedni na drugi, ali Smiljanićeva nije odustajala, pa je na nekom događaju lično zaskočila i predsjednika komisije i ministra i uspjela da dogovori da joj se dostave tražene informacije. Rijetko koji novinar može da priušti toliko vremena i toliko upornosti da se posveti jednoj temi. Bosna i Hercegovina je među prvim zemljama u regionu dobila zakon o slobodi pristupa informacijama. Ovaj zakon je lex specialis, što praktično znači da on treba da se primjenjuje uvijek kada su u pitanju informacije i da su ograničenja ovog prava na pristup informacijama propisana jedino u ovom zakonu i nigdje drugo. U ovom zakonu postoji odredba obaveznog provođenja postupka ispitivanja javnog interesa, što bi trebalo da bude dodatna garancija da vlasti ne mogu ograničiti pristup nekim informacijama, odnosno da moraju saopštiti i informacije koje su ovim zakonom definisane kao vrlo povjerljive, ako je to opravdano javnim interesom. Jedno je ono što piše u zakonu, a drugo je ono što se dešava u praksi. Istraživanje Centra za razvoj medija i analize iz Sarajeva, objavljeno prošle godine, pokazalo je da više od polovine institucija u Bosni i Hercegovini na svim nivoima vlasti ne poštuje zakon o slobodi pristupa informacijama. Ratko Kovačević, načelnik Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, smatra da je veoma važno da i novinari i građani dođu do informacija koje su u posjedu određenih institucija. Mi smo od početka institucija koja je na neki način transparentna. Uvijek izlazimo i sa pozitivnim, ali i sa nekakvim negativnim stvarima koje se dešavaju. Velika smo institucija, brojimo više od 2500 zaposlenih. Naravno da se dešavaju i neke dobre stvari, dešavaju se i neke loše stvari, ali smo mišljenja da je u stvari transparentnost najbolja. Nije dobro ništa apsolutno kriti. Najbolje je transparentno pružiti informaciju jer istinita i transparentna informacija uvijek se pokaže da je najbolja. Osim što institucije na razne načine ignorišu primjenu zakona o slobodi pristupa informacijama, često ljudi koji su na čelu tih institucija imaju diskriminatorski odnos prema određenim novinarima i medijskim kućama. Ministri i direktori javnih preduzeća i ustanova koji su na te funkcije došli po partijskoj liniji, nerijetko novinare dijele na podobne i nepodobne. BN televizija odavno je stavljena na crnu listu vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Republici Srpskoj, čiji su ministri i direktori dobili izričitu naredbu iz vrha stranke
da ne komuniciraju sa novinarima te televizije. Diskriminacija postoji, institucije nemaju isti odnos prema svim medijima. Evo, ja ću podsjetiti da ja kao novinar BN televizije, ali i sve moje kolege, sigurno 2-3 godine nismo mogli da uđemo u Palatu Republike Srpske, iako smo mi regularno poslali dopis, odnosno zahtjev za akreditacije. Te akreditacije nismo dobili. Kada su kolege pitale predsjednika zbog čega, on se našalio, to je njemu valjda bilo smiješno, rekao da neke procedure traju i po 20 godina. Portparol Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević tvrdi da ova uprava ima jednak odnos prema svim medijima i novinarima i da nema apsolutno nikakve diskriminacije. Smatramo da svi mediji i svi novinari trebaju dobiti informaciju iz posjeda određene institucije. Ne pravimo nikakvu razliku i praktično svako treba biti isti. Vrlo često sami portparol javnih institucija postaju velika prepreka novinarima u njihovoj potrazi za potpunom i relevantnom informacijom. Novinarka Al Jazeere Ljiljana Smiljanić kaže da u institucijama sa sjedištem u Banja Luci ima portparola koji zaista dobro rade svoj posao, koji se potrude da novinarima dostave odgovore na postavljena pitanja ili dogovore izjave zvaničnika. Nekada, dodaje ona, portparoli novinarima doture nezvanične informacije koje zahtijevaju dodatne provjere, ali su dobro polazište za pravljenje dobre priče. S druge strane, više je onih, nažalost, koji svoj posao shvataju sasvim drugačije, koji nekako gledaju da na sve moguće načine spriječe da informacija dospije do novinara iz institucije za koju rade. Prema njenom mišljenju, potpuno je pogrešna misija u kojoj portparoli navodno štite svoje nadređene od novinara. Ne shvataju u suštini da čim je novinar pitao za neku temu, već ima očigledno neke informacije i podatke na osnovu kojih on može uraditi svoju priču. Novinarka BN televizije Danina Milaković kaže da postoje portparoli sa kojima ima dobru saradnju i koji svoj odnos prema novinarima ne grade na osnovu toga koji stranački dres nosi njihov šef. Nažalost, više je onih koji su u stvari poslušnici. Bez obzira što mi uredno dostavimo pitanja, damo nekad čak i rok od par dana, to se ne ispoštuje. Kada zovemo, ne javi se čak ni na telefon. Mislim da je to pogrešno. Prije svega jer su to bivši novinari, radili su taj posao, znaju koliko je teško doći do informacije, znaju kakav je rad na terenu i sa pojedinim institucijama. Ukazuje na sindrom amnezije kod većine portparola koje zaborave na bivšu profesiju čim dođu na nova radna mjesta u javnim institucijama. Čim uđu u neku instituciju, smjeste se u dobru fotelju, oni zaborave očigledno kako je bilo raditi na plus 30 i na minus 20.